tauta waita oria sathola munye umntwana singafika uyadreka cause ingqondo zakhe zabe zingani ziyaleka ebesezitshela ukuthi yena usebhethi cause shona emizwa uyamthandulisa endulesi ilile sayana sakudala lokuthi ungafika wena vele uyakuyala uyakubona iphenile ezikhale zimthuma zonke zivalekile umntwana suke edeni lakhe balekile uma sale siva yazinkinga uyayisofa umuntu ongucherry indawo uyayibhubha abantwana laba abazithi bale art endulesi ngibo kuma kule party kule sasodini abanengi abayazi sakanqa iphuma lapha cela lingambuzi ukuthi nengi labo leli vele alikathi cause angila phela yena kakho wiki ngithi kwese vele asileki sesihothi hothi asithathi amabhitisha enshort bangangcoli face baqala ngamawala dinga zahle sathi ho cause ingqondo zethu lapha yana zazi lo yimehluko ngile thembu yazwisisa but step something ngibona ngiqalisa azange ngakuthusa ingoma sengabamba kudala sengachisa sakungazitshela ukuthi mhlawumbe ungangiwisa lapho ngabufisa because bakawanda wachonda kaba wachisa like ilani shisha saka ungabona sezithanda ohle uzitshela ukuthi singezeleli number ungajoni uzohamba ngithi lashaya ingoma bafana la khohlwa ukuthi liyathina asila khohlwa ukuthi emovie nileni imi main actor cause ngali stress angidili lama fans ngithi am art sangenela i-challenge ukuphela kwematch ngile bandage ngirezawaya asisingaba ngucherry fana ngiyakushaya cabanga ukuthi ngingabambi imic lizobona amashawazi ngokuseli order ngizacheka libone inkanyezi ezihlamba basebenzisa inkani baphelelwa yiplan cause ngibagijimisa cross country like amabus lana ayewanke kumbe sithi singathi wena kwana abanye wena kwana ngoba wena uhlala khatshana abanye bazabona alright ifini emabhenki engena abantu abafika 20 bephume bengu90 besebenzisa ikhendi behle bezitshela ukuthi bona sebegrand kulo mntwana lo osizithi usebest lo oyibheki singathi ngoba simazi ibizo simbona ngenyawo ukuthi uyishit iskini quality ileti saka kumele idlale lispread cause color yakhe yana bayishit some say today tomorrow is another day kumbe ngilitshela ukuthi yami lama art ashawa stress cause ngabadiliza njenge earthquake lokhe vethi tina aslek alifuni challenge ngiliniki stage cause amafoni ami sengena ama message ngifuna uchero chazayo ngani ngamafaji ayifuni lwana okuqeda isikhathi like from start go and tell amajida phezulu ukuthi ngiyeza ngikhanye ebusuku there is isikhathi sami sowuliqedingo like you exiloria singabulala i-engine sabaqedela